Chief Minister Pulal do Oman ni Minathi Kolasib DC Pu Robert Silal Mangaya chu Ramdana Thokrim le mitlom ngai ani Aitea akal santak anu pui fanau te ator pui takzet ti asoi dan lova ui phur chung changa Johanlal Thantluanga son of Zonun Sanga Tlang Nuam chu BNS 325 RW11 1D Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 tlo chanin March ni som pariat sang ni som ni parukhan mamit police ten thu boy anzia lu nuwa district jaila dalu ngalani Israelin Ali Lairi Hani telin Iran official sang tak atha nuwa China chuan chan na masaber ape Iran rama Indonesia March ni som pakwa khan ani som ni na alu to a ato phun tu chin chha na ala omlo Aizola changin Runmawi TV clear to te by vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kani a tuna Chanchinthar kini lo ngai thak thun zamang u Chief Minister Pulal do Oman ni Minathi Kolasib DC Pu Robert Silal Mangaya chu Ramdana Thokrim le mitlom ngai ani Aitea akal santak anu pui fanau te ator pui takzet ti asoi Pulal do Oman chuan zol nuam pana akal lain Kolasib DC Pu Robert Silal Mangayan aboral santi asya chuan athong hle Aitea Officer cha taimale in pezo an san chu poyati thuasoi Chief Minister chuan tunhaya Kolasib district jum ni atlo na a Pu Robert Silal Mangaya chuan atoi om thachin hle Aitea ramtana thanem ngai le thokrim mi chuan om tak ani ti soin ramtana in pek na zonga lom thuasoya akal santak anu pui fanau te pathian in thamwan zel se ti in thana thu social media account kaltlangin soi ani Kolasib borsa phian tak salam har sat na neu nein tun pathiani March ni som panga khan anum samlo zwala wangin aizola alo ho chawa anu pui pilal biak lu ile afate pathum akal sanani Pu Robert Silal Mangaya hini kumhasa sangni somni pali aizo west 2 presbytery chol mun north ko shana nga khan chon pui ko shan upata na nem nge ani a voin chnu dar khat khan chon pui presbyterian ko shan biak ina vuyani a chon pui thanwala phum ani Thangram Indigenous Peoples Movement TPIM le MZP General Headquarters te Trangkopin vo in Khan Ronpur Asama Thangram Cultural Meet and Wat Saya Chief Minister Pulal do Oman Manpui Unaw kan ni ti thupui mga Thangram Cultural Meet neya hian Chief Minister chuan history kan en chuan ka char phaya khosama sa te chu biate le sang khol te an ni a Thangram po hi edi sangkhajali somkwa vela ranglong sakechep sangkhol molsom chorele kai pe ngamten an lo lua to a British an lo liana anin kara indona te alo oma voina Thangram kan hanti big langkai phai le singla phai mel za somriat biala zaw hi kumsang khajariat somruk pasari khan ram ri khamfel tak nein British le kan pi pu te khan in rem na an siam ta ani ati Pulal do Oma chuan ram ri in mindai dang ma se namri chu kan kham thei ani lo ti in ram shana te station ate om ma ila unaw kan ni na te nam khat kan ni na te hi war takin kan lan ti zel donia atibok zofa te hui khoma atul anga tran pui zel chu sarkar du dan le kal dan ani thu Chief Minister chuan soya kovel hwapa kanin hui khom na tur Mizo diaspora cell po CM office a kan din to a na po an thok na sa a mitam ta kan tran pui to ani atibok Social Welfare, Women and Child Development Minister Pilal Rinpui Hovin Apisa a Sinot Kuta Jordan Center Setron Lan Natura in Remna Memorandum of Agreement zia fel ani He in Remna hi Sorkar ayo in Commissioner and Secretary Social Welfare, Women and Child Development Pilal Zarmoile Mizoram Sinot ayo in Moderator Reverend John Raldo Sangaten Ming Anzia Nana Shat Puitua Sorkara Changin Joint Secretary Social Welfare, Women and Child Development Pizo Nun Tarile Joint Director Social Welfare P. Caroline Ming Tanzwaliten Ming Ziakin Mizoram Sinot Changin Senior Executive Secretary Reverend V.L. Loyashan Lele Executive Secretary Reverend Dr. Kela Lomzwalaten Ming Anziak Bok He in Remna ang Hian Jordan Center to Mizoram Sinot Enkol Turin Kumsom panga atan hlan ani photanga kumtin sorkarin chan puina cheng noi somnga ape anga kumhni dana za apanga ati punchin turani Mizoram Electricity Regulatory Commission MZERC Hwai Hotin vo in Khan Mizoram State Advisory Committee Thutkhom voisom ni pariat na haijal klapa nei ani a MZERC Chairperson Engineer Benjamin L.Chhakchhuak an kai shuayin Mizoram Power Supply thazog nei dan turte PNE Department in mipuiten hena eng thatak apek thei dan turte Power Supply chungchang lung oilo na rangzo ka chinfel sak anni thei dan turte AMC area le AMC area pon lama fel faizo ka street light and kol dan turte smart metering na tho mek chungchang te an soi ho
kum sangni somni parugle sangni somni pasari atana PNE Department in Power Supply and Coal na atana sum amamote sarkar subsidy le eng chitman tarif mga mulet le dan tu te po an soi hova PNE Department in naktuk March ni somni a electricity tarif man andil na chungchanga public hearing nei le tu ni in commission in mi puya tanga rod na le social na adon tele PNE Department han na te ngai thak ani ang chairman engineer Benjamin L. Hlutea Power Foundation of India in nikum sangni somni panga a states le union territory te che thadan performance rating apek na a point somriat pasari muin Mizoram Electricity Regulatory Commission swan India rampuma somna hau phak thuas soya grade A mu phak state som pakhajinga Mizoram atelve theitsulom omati thuas soibok State Advisory Committee hi section 87 Electricity Act 2003 in asoi anga State Electricity Regulatory Commission thuron petu tura dinni in commerce, industry, transport, agriculture, labor, consumers, non-governmental organizations le electric lam kai noya academic and research bodies shanga mithiam te membara tan ruat anni chin ani 1st IR Battalion Mualvumin Police Promotion mutharte rank batch abeltir Voin Khan pu MS Dongki Mah MPS Commandant 1st IR Battalion Mualvum Swan Mizoram Police Noya Havil Dara Changa Sub Inspector AB Akaisan Promotion Muthar 1st IR Battalion mi som tenhena rank batch beltir na hunang mga Tunhaya Mizoram Police Noya Havil Dara Changa Sub Inspector AB Kaisan na tura inti siyag na Departmental Promotion Examination na izota ka Khan 1st IR Battalion Mualvu matang hian mi som lain hlotlin na changin promotion hian mua heng hlotlin na chang te zinga hian Mizoram puma ati chaber din mun first position how tu anom chu chhuan oman ti thu tarlan ani he huna hian commandant pu MS Dongki Machuan Kaisang Thartan hena hian sub inspector AB rank hibel tir ngalin lompui na thuziak citation le cash reward alhan bok ani Kaisang Tharte lompui na tur soyin commandant Swan Mizoram huap in el namachon tur hian ni kumlama jangin battalion ang poin nasa takin anlo inwat sai to thua soya rim taka anbe awang le pathian mal som nazara ati chaber din mun hial 1st IR Battalion Mualvumin an hau theitsulom omati thu soyin helhotlin na hi 1st IR Battalion Mualvum tan chau nilo Kolasib district tan po thil chin sia tlak tak ani thu tar langbok Social Welfare Department le Spastic Society of Mizoram SSM Trangkopin vo Inkhan DMC P Putlang Dorpuya rilru le pian phunga harsan na nei nu le patita na injirtir na hunan buat saya Commissioner and Secretary Social Welfare Women and Child Development Department Pilazar Moyin he hun hi ahong Commissioner and Secretary SW WNCD Department Swan hetiang hun buat sai chu apoi mo hlea asya thua soya pian phunga harsa na nei nu le pate din mun chu enge mo chang chuan harsa takani tur thu soin beidong mai lo le kong om ang te dabzel theitura in shilsha na nei chu ti mag mo ani thu soibok he workshop a hian Mizoram Special School le Center shanga tangin walban lo fanei nu le pa kal khomten ni tin khosa konga boy na le harsa na shang an ma chon thinte an fa te harsa na awanga zirna in le khotlang nun ba ka chungkwa le ko shana harsa na an to thinte soi hovin mithiam te nen mala kho dan tu le an fa te en kol zel dan tu te an zir ho ani dan lova ui phur chungchanga Johan Lal Thantluanga son of Zonun Sanga Tlang Nuam chu BNS 325 RW 111D Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 tlo chanin March ni som pariat sang ni som ni parukhan mamit police ten thu boy anzia lu nuwa district jail a dalu ngalani Mami District Court Hlutea angin he awi phur somli paruk te hi da lailog na turmun a omrem chan lo awangin JB Foundation Animal Shelter Bung Bangla Aizo te chu recognized shelter anni angin local ri turangen an ni a March ni som pariat sang ni som ni paruk vek zandar kwale achan ve khan heng wi somli paruk te hi police ven himna hnuaya dalu ngalan ni heng ui te hi chole tui hun rei tak dong mumal to lowan ni ba ka an phuar le chon na a hliam tuar anom nuala shilhau om keng tel the an ni boka wangin JB Post Veterinarian Dr. Masom Hlua chuan an chisil na te endik ngalin a hmuna hian first aid pek ngal vek an ni bok ani The Mizoram Animal Slaughter Amendment Act 2020 le Food Safety and Standards Authority of India Act and Regulations te hi man nun impose angai tak zeti he thil tleng hian atilang chiang hle ani Chief Minister Special Package Phase 2 Nwaya Beneficiaries te Tranpui na sumpek chhuan hun chu vo in khan na thiala nei ani
progress partner Chanchinthar te chu mason tumna tak nei tu le an tran puina donte aman na tur dik tak mang turin na thial borsa pinat cha a additional DC na thial puzo thanmoya khyangte in district chunga ban kai phase 1 hnuaya malakdan report pe in agriculture and farmers welfare department ta pakhat Department of Animal Husbandry and Veterinary a pasari Commerce and Industry sa palile Department of Horticulture hnuaya panga anvain mi som pasari hna loan sanction ani thuwa soya loan te hi SBI MRB le MCAP atangte a sanction ani thuwa soibok MADC Forest Hall Council via Voin Khan Livestock Insurance khu honna hun manani a Siha District khoshang shanga haran vultu mimalle society shwai tu gal khomte Livestock Insurance tungchang shilshan hun man ani Siha District AHNVT Officer Dr. H. Lazar Lianan an hun man chu Mizoram in bungthar akai na turpoi mo tak ni soin kal khomte lom thuwa shila rante himi kutor wangte Kwarel chiat na le shi awangin an thifova chutianga chiat na athleng palhlau ani po a kutbenga kan omlo nan le enge mazat jang na domna kan mu theinan sarkarin ruaman na thata ka siamani ati National Insurance Company Limited IO pu HZ lalrem tluangan Livestock Insurance in ka ishwaina le kalpui dan tur soi zavin insurance kan ti rengin za azang mu le the anilova shilen na muna sarkarin na puan me ka chengte tan insurance ati theilo bok ti in Mizomi puite ma khongaya Mizoram sarkar le National Insurance Company Limited in thoho na thuthung azia khi thilom omtak ani ati a atam thei angberin chorse ka du ani ati bok Mizoram sarkar le mimal hnuaya damlo enkol na le in entir na mun zariat somnga pahnia oma hengzinga za somruk pakhathi aizol district ami ni in atambera atlember na na thial district ta somthum pasari a Planning and Program Implementation Department in a buat sai Economic Survey of Mizoram sanghi somni panga le sanghi somni parukin na tarlan dan chuan Mizoram sarkar le mimal hnuaya damlo enkol na le in entir na zariat somnga pahnia oma Hengzinga zali pariathi sub-center ni ina tambera clinic zathum somni pani ina dot ani Aizol district adamlo enkol na le in entir na za somruk pakhathi district hospital pani sub-district hospital pakhat community health center CHC pali primary health center PHC panga urban primary health center paruk sub-center somriat pathum tertiary care hospital pakhat clinic somli pani le private hospital som pasari anni Mizoram adamlo enkol na le in entir na muntlem berna na thial district ta hian district hospital pakhat PHC panga subcenter som paruk le clinic som panga omin avain somthum pasari a ani LPG le POL report ilaw ngai thak chunzomang u niminjing dar kwa le tukin dar ko inkara LPG cylinder sanga za somkwa parukin wiring te supply check gate paltlanga wiring te supply check gate atanga thudon danin POL kiloliter sang hazathum somruk pali Mizoram chunga phurlu ani bok voin khochin lo thir hawang u State Med Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Med Center aizola chang meteorological data achinchia danin ruwa millimeter panga point pani atla a temperature alumlai berin degree Celsius somni parukani a avolai berin degree Celsius som pasari ani konon lamchu aniam lai berin za somnga ani a asan lai berin za somruk panga ani voini ngani hian mamit kolasip saitwal aizole khozol district munchen khata ruwa sur theina za somnga atanga somsari panga a oma district dangzong mun claim te a ruwa tlak theina za somni panga atanga somnga ombok zirtomni khian Mizoram district in mun claim te a ruwa check le thlina voklo darkar khata za somthum atanga somli velana tho theina ombok inrini khian mamit kolasip lunglei longtlai le siaha district mun claim te a ruwa check le thlina voklo tho theina ombok ani Mizoram pon lam chanchin ilaw ngai thak chunzomang u Iran rama Indona hian March ni som pakwa khan ani somni na alu to a atop huntu chinchia na ala omlo Indona hi February ni somni pariata tanga chan ni in Tehran le Washington in kar nuclear in biak na kalpui me kara Israel le US te chuan Iran chu preemptive finan beya nikhat nuwa Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu tha chunzom ani inhian azwazel wangin Iran chuan Gulf ram chenom US base nei zongjong te chu phubalak tumin be pui thaka
hei hian American territory be ani thua soibok Tehran hian Israel a missile drone kap chhuak boka American tene na inbiak na nei thei ani lo thu soin nuclear inbiak na nei laya an phatsan thua soibok ni somni kalta chung khan Iran ramshwai tu sang enge muzat tha anni a an security chief Ali Larijani po atil Iran chuan Supreme Leader Tharatan Ali Khamenei fapa Mujtaba Khamenei athang ale lama US President Donald Trump an ama Indo na hian Carly vel ala o mai theiti in soima se tuna chuan Indo na chu atop to don ni na soya ne na apuang ta ani Israel po in hetiang thu hi an soi to boka ma se Iran chuan American tenen in ka hai chungchanga in biak na an nei lo ti a soi thung hemikara hian oil energy supply atlak buak na sa hle a khovel puma buai na achhuak na sa hle Strait of Hormuz oil energy transport natan navigation route strategic choke points to Iran in a phalna lama salowa Strait baltlang longte abe awangin ala om tale a Trump chuan ramdang te chu US in he kong hi ahim theina tura pui turin angen bok ani Trump hi he Indo na chan le end game plan awang hian scanner noya a om lain Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iranian te chuan sarkar hi an tike som theya Israel in abe chunzom zel don ti asoi Israel po in Lebanon na Hezbollah be tumin Indo na hi atizawa Indo na ti top turang ngen na Lebanon sarkar ne na inbiak na nei the ani lo thua soibok India, China le Russia telin international actors te hian inbiak na nei pui turin an nge na China le Russia chuan US chu thune na nei rambe atuma wangin an soi selbok ani Israel in Ali Lari Hani telin Iran official sang tak atha nuwa China chuan chan na masaber ape Israel in Iran official sang berte atha nuwa chan na masaber ape a China chuan thole ni March ni som pakwa khan pom theilo ani thu soin thar man na ado dal thu soibok press conference a thu soina China Foreign Ministry thupwang tu lin hian chuan chiang takin international relations a tharum thona man hi kan do dal fowa Iran state shwai tu te thale civil mi te be na thil ti hi pom theilo zok ani ati China chan na hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an abulachu Israel Defense Minister Israel Katz na kola anin biak lai mu ani nuwa ani Katz chuan athala ka share lain Prime Minister Benjamin Netanyahu le ke hian Iran official senior tu po intelligence le operational circle kharani to te chu ti bovek turin thune na kan pe a phalna lak belangai lo atibok Netanyahu hian high security Kiria command center atanga video sharing terrorist chieftain pani Iran security chief Ali Larin Hani le Gholam Reza Soleimani te thatura thupe ka pek thuasoi video a hian asilama Mossad le Air Force hotu te an oma Iran chuan UN le international organization dang te chuan tlang taka shwai tu te tha an phalem ti zona asiamani tunkar chung ringot khan Israel hian Iran official sang pathum security chief Ali Lari Hani Basij forces chief Gholam Reza Soleimani le intelligence minister Esmail Khatib te athata hei US le Israel be puithak chana tanga thizinga langsar ber polani a ama a supreme leader Ayatollah Ali Khamenei tha ani nuwa thi ani Khati zong kha voina ta na Chanchinthar kan ngai thak thei te chu ani e